Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu byadogereye mu mujyi wa Uvira. Amakuru amaze kumenyekana aremeza yuko Koloneli Honore SADIKI w'igisirikare cya FARDC yaraye yiciwe mu gace ka Uvira. Ndasubiramwo, Koloneli Honore SADIKI w'igisirikare cya FARDC yaraye yishwe mu mujyi wa Uvira. Ni mu mirwano ikomeye yahuje abazarendo n'igisirikare cya FARDC. Iby'uru rupfu rw'uyu mukoloneli wa FARDC turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ikibuga cy'indege cya Kavumu kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibyari byatangajwe n'abazarendo ku munsi w'ejo bigamba yuko barimo kugenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu ntabwo ari byo rwose. M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye ku nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ubungubu intare za Sarambwe nizo zirimo kugenzura ikibuga cy'indege. Amakuru yizewe angeraho aremeza ko abazarendo barenga 65 baguye muri iriya mirwano ikomeye yabereye mu micungararo y'ikibuga cy'indege. M23 yararonse ramforu ikomeye cyane ivuye mu gace ka Minova, maze bacucuma abazarendo n'abasirikare ba FARDC bari bagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abanyagihugu bo mu bice bya Rucuru ndetse n'abari muri za Bunagana bavuga yuko babonye amakamyo menshi avuye mu gihugu cya Uganda, arimo abasirikare benshi barimo kwinjira mu bice bigenzurwa na M23. Ibingibi bibaye nyuma y'aho ubutegetsi bwa Uganda bufunguye imipaka ibuhuza n'uduce M23 irimo kugenzura. Umumenyesha makuru wacu John Vyaruhanga akorera muri Bunagana haravuga yuko amakamyo menshi atwaye abasirikare b'igisirikare cya Uganda yinjiye muri Kongo mu rukerera rw'irigenekerezo rya 11. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko, ndetse turaza no kuvuga ku gikorwa gikomeye ubutegetsi bwa Uganda bwakoze maze bugafungura imipaka yose ihuza igihugu cya Uganda n'ibice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ese ibingibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko ubutegetsi bwa Uganda bwaba bwemeye gukorana na zino nyeshyamba. Ese bisobanuye yuko M23 yamaze kuganira n'ubutegetsi bwa Uganda bakumvikana ku buryo bw'imikoranire. Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Nshuti munywanyi wacu, wowe ukurikiye ibiganiro n'amakuru bya Iyakure TV, ndagusaba rwose niba utarakanda kuri subscribe kugira ngo ubikore, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane yamaze kungeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko Koloneli Honore SADIKI w'igisirikare cya FARDC yaraye arasiwe mu gace ka Uvira. Yarashwe n'abazarendo. Amakuru yizewe angeraho aremeza ko mu ijoro ryakeye abazarendo bagabye igitero gikomeye cyane ku basirikare ba FARDC.
Abazarendo baravuga yuko FARDC irimo kwikubira ibiryo bohererejwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Iyi ntambara ikomeye yabaye mu gace ka Uvira yatewe n'ibiryo abazarendo batabonye. Hari amakuru avuga yuko Koloneli Honore Sadiki yaba yaranyereje ibiryo by'abazarendo ndetse akanyereza n'amafaranga yaragenewe abazarendo. Amakuru yizewe atugiraho yemeza ko kuva mu kwezi kwa gatanu ubutegetsi bwa Kongo bufatikanije n'igisirikare cya FARDC barungitse amakamyo menshi y'ibipfungurwa muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse hari amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika yoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo, ayandi yoherezwa mu ntara ya Tanganyika kugira ngo ajye gufasha urubyiruko rwari ruri mu myitozo ya gisirikare, ndetse uru rubyiruko rukaba rwaragombaga gufasha FARDC kurwanya umwanzi. Biravugwa rero ko aya mafaranga y'abazarendo ndetse n'ibipfungurwa byaba byaranyerejwe na Koloneli Honore Sadiki wari ujejwe gucunga ibikoresho ndetse n'ibiribwa bya FARDC muri Kivu y'Amajyepfo. Hashize iminsi abazarendo barimo kwitotomba bavuga yuko barimo kwicwa n'inzara, ndetse bakavuga yuko amafaranga yabo batigeze bayaronka. Bamaze iminsi kandi bavuga yuko bazajya kwishyuza Koloneli Honore Sadiki. Muri iri joro ryakeye rero bateye aho Koloneli Honore Sadiki yarari, maze barasa abasirikare barenga 17 ba FARDC, barasiramo n'uyu Koloneli Honore Sadiki bashinja ko yabimye ibiryo ndetse akanyereza n'amafaranga y'abazarendo. Muri iri joro ryakeye urwamo rw'amabombe rwumvikanye mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru atugeraho akavuga yuko mu bazarendo nabo harimo abaguye ku rubuga rw'imirwano ubwo bagabaga igitero kwa Koloneli Honore Sadiki. Muri iyi minsi abazarendo barimo kurasana na FARDC, ndetse hari amakuru avuga yuko abazarendo bamaze kugumuka nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo buzanye abacancuro ba Black Water ndetse n'abandi bakomoka muri Colombia. Aba bacancuro bagiye guhembwa amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika, mu gihe abazarendo bo bavuga yuko barimo kwicwa n'inzara kandi aribo barwanye urugamba rukomeye rwatumye umujyi wa Uvira udacakirwa na M23. Abazarendo baravuga ko bitumvikana ukuntu FARDC yabimye ibiryo ndetse amafaranga yabo akanyerezwa n'abarongoye FARDC. Nkaho ibyo bidahagije, ubungubu ngo ubutegetsi bwa Kongo burimo kuzana abacancuro bagiye gutwara za miliyoni z'amadolari, mu gihe abana ba Kongo barimo kurwana urugamba bo nta kintu na gitoya barimo kuronka, ndetse ngo barimo kwicwa n'inzara ku mirongo y'urugamba. Ibingibi rero nibyo birimo gutuma abazarendo barakara cyane bakarasana na FARDC, ndetse abazarendo barahiye basizoye, baravuga ko bazatangiza urugamba ku bacancuro bageze muri kariya gace. Abazarendo baravuga yuko bazarasa Black Water, ndetse baravuga yuko batazemera yuko bano bacancuro bakomeza kurya imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi gushize ibingibi byari byongeye kuba. Abazarendo bari barasanye na FARDC mu mujyi wa Uvira. Icyo gihe abasirikare ba Kongo 7 bitabye Imana, abazarendo bagera kuri 15 nabo bitaba Imana. Icyo gihe uwitwa Justin Bitakwira, umudepite watorewe muri kariya gace, yaje guhosha iyi ntambara, asaba abazarendo yuko bakomeza kurwanira igihugu ariko bakarekeraho gushyamirana na FARDC. Justin Bitakwira yari yazanye amadolari 200,000 maze ayanyanyagiza mu bazarendo, ndetse avuga yuko agiye gukora ibishoboka byose abazarendo bakazajya baronka agahimbaza musyi. Kuva icyo gihe rero abazarendo nta mafaranga barongera kubona, ndetse amakuru aravuga yuko ibi 200,000 baronse nabyo ngo byariwe n'abakomanda babo, kuko abasirikare batoya b'abazarendo ntacyo bigeze baronka. Hari amakuru avuga yuko General Guido Shimirayi ndetse n'abandi bajenerali b'abamayimayi bakorana na Justin Bitakwira, ndetse bagakorana n'abasirikare bakomeye muri FARDC mu kunyereza amafaranga y'abazarendo ndetse no kunyereza ibifungurwa byagenewe abazarendo.
Abazarendo rero barakaye kandi bariye karungu, baravuga yuko bagiye kurasa FARDC ndetse bakarasa n'abacancuro bageze muri kariya gace. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo nuko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Kavumu kirimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zirimo kugenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ku munsi w'ejo Abazarendo na FARDC bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Hari za video zagiye ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana abasirikare ba Kongo n'Abazarendo barimo kwigamba bavuga yuko birukanye intare za Sarambwe muri kariya gace. Muri aya mavideo abasirikare ba Kongo bagaragaye bavuga yuko bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho M23 yaje gukubita bano Bazarendo ndetse na FARDC. Amakuru dufite aremeza yuko Abazarendo n'abasirikare ba Kongo barenga 60 baguye ku rubuga rw'imirwano, abandi benshi bagafatwa amatekwa. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bacakiye abasirikare ba Kongo muri kariya gace. Ni nyuma yaho intare za Sarambwe zaronse umusada ukomeye cyane w'abasirikare kabuhariwe bavuye mu gace ka Minova maze bakaza gucucuma Abazarendo na FARDC. Mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, amakuru arimo kutugeraho aremeza ko umusirikare wa FARDC afite ipeta rya majoro yaguye ku rugamba. Amakuru kandi akemeza yuko ibikoresho bari bafite babyambuwe n'intare za Sarambwe. Ubu ngubu abarwanyi ba M23 nibo barimo kugenzura ikibuga cy'indege. Abazarendo benshi ndetse n'abasirikare ba Kongo bari bagabye igitero baturutse muri parike ya Kawuzi-Biega iherereye muri kariya gace muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu rero Abazarendo benshi bamaze kuvuga yuko batazasubira kurwana ndetse ibyabashikiye ku munsi w'ejo ni akamaramaza. Intare za Sarambwe zarabakubise mu buryo bukomeye ndetse amakuru dufite nuko benshi mu basirikare ba Kongo n'Abazarendo bacakiwe matekwa. Mu yandi makuru kandi arimo kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru, abaturage bo muri Rucuru ndetse n'abegereye imipaka ya Bunagana, imipaka ya Ishasha ndetse na Kitagoma baravuga yuko mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 10 rishyira igenekerezo rya 11 babonye amakamyo menshi atwaye abasirikare ba Uganda arimo kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravugwa yuko aya makamyo yararimo ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare benshi ba Uganda. Aba basirikare ngo barimo kujya mu duce tugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru kandi akavuga yuko ubutegetsi bwa Uganda bwaba bwaramaze kumvikana n'abarwanyi ba M23 mu buryo bw'imikoranire ndetse no kugenzura imipaka. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 10 nibwo ubutegetsi bwa Uganda bwafunguye ku mugaragaro umupaka wa Bunagana ndetse n'iyindi mipaka ya Ishasha na Kitagoma ihuza igihugu cya Uganda n'ibice bigenzurwa na M23 ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imipaka ni nyabagendwa irafunguye. Ubu ngubu ubutegetsi bwa Uganda burimo guhahirana n'ibice bigenzurwa n'intare za Sarambwe. Kuva M23 yafata ibice bya Bunagana ndetse na Ishasha, ubutegetsi bwa Uganda bwari bwarafunze imipaka, ntabwo bwahahiranaga n'ibice bigenzurwa na M23. Ariko ubu ngubu noneho imipaka yafunguwe ku mugaragaro, ibice bya Kongo birimo guhahirana n'ibice bya Uganda. Abanyapolitike bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko Uganda yagambaniye Kongo ndetse baravuga yuko ubutegetsi bwa Uganda burimo gukorana n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa.
Abihweza ivya politike kandi bo baravuga yuko Uganda yaba yaramaze kumvikana na zino nyeshyamba mu buryo bw'imikorere, ndetse bamwe bararenga bakavuga ko Uganda yabigiye gufasha M23, ndetse Uganda nayo ikaba igiye kwigarurira ibice bimwe na bimwe byegereye ikiyaga cya Aruberi. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Uganda na M23 ngo bazakorana, ndetse Uganda ikungukira mu kuba izigarurira bimwe mu bice bikomeye byegereye igihugu cya Uganda. Biravugwa yuko ibice byose byegereye ikiyaga cya Aruberi igihugu cya Uganda gishobora kubyigarurira kibifashijwemo n'abarwanyi ba M23.